กูไอ้แท้ Sunday kan miss sweater mà sai satu miss orang hak besar how mà cái nát tí châu sao làm nè 근데 아니 어떤 choir worship singing 하 improve 구범니 낭통 experience 그니 와 또 베리 살라우니 미나 improve na benda kerana itu special number som kan kita acapella gan itu suan na acapella suan the next Sunday kami sudah music jan sudah itu gaj join ni commending 그래서 사이동 메시지나 낭 아니 어떤 라카이 강국 매 눈고에 나 강또 보이 메시지 낭 띠로 가다이로 니 보면 또 true media ani hai normally long mai long kai tan me ha ni human nature so ding na ni long kai me worries and stress and then tension nai me hai sai tong men sona la tau me tho God is always there tu sona rawang kha ni tung prum tiu la tha long kai na ding ra tension na ba ma ke always give our worries and tensions to him to mita rong hang ka la tan ti to các bạn xin lỗi tận tí tao quay số đi worry na anh yêu ran tung pum tang ho depend sum na hai tung main idea te main message te phang tha 사이동 메시지나 brother James 리나 살라우미 간디 또 눈롱 거 렌라나 밤에 때 라고 보로나 아니 주주나 롱코 또 메라 따웨 또 살라우가 튼고 돼 Azan rồi Karim gọi liêu, ai tâm anh long rồi đấy, coi recently join sự tình à. Center Church of nang recently joined sự thế mày nang introduce lâu thế,咁thì quăng lắm thì nang rồi ning bao mày nang rồi feel ta good em lệ không, guy mày rồi bu ní nang khang expectation tụi bay la tàu mày nãy. Gọi mình rồi bu đấy, thôi mà kia con. Sao tôi? Nang the choir bom kang thau introduce. Chilu rồi. Oi ni kuma last year cái này oi chuti pare tu tha RBCC hawong bam to kuma choir pangun kuma ding thia na kum du suan bam ta haw ta oi ni ke hel to haw ke hel to ma oi ni khui imphal ka pat bam da khang a pat dan gan ka chilu kha oi ni choir ka zep ni na kum so taw lot na chilu ro ok ni man chai ke hel tu tha oi kan ta so law nen so la na bung gan phak mai introduce la na ka zep ne nang choir tong part kam nang suan bam me tong part hai tu bi tong part ka suan oi auto suan ba be ni ko me ta sai tong message kha tu bi nang khang la taw de hong mi nai ba ครั้งนี้อาศัยติงมีครั้งกันไหนอ๋ออันนี้ติงมีครั้งอะค่ะนี่ของบิวรับตัวมาก็ให้ตาก็ละตาอะไรที่ตาโซแสงถอยโอเค Thank you